Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusenya bwangu umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse ko kutabikora bishobora gutuma bafatirwa ibihano. Ibi ni ibyagarutsweho kuwa 15 Mata 2026 na ambasaderi wungirije wa Amerika mu muryango w'abibumbye yitwa Tammy Bruce. ubwo dufite n'ibyatangajwe na ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, kandi mugenzi wacu Ishimwe Honore yabishyize mu Kinyarwanda, ejo yagereje kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo byumvikane. Twakumva Ishimwe Honore, reka twumve na Ishimwe Honore bigahita bidufata. Madam President, Council members, as consistently stated, Rwanda's security concerns and an ongoing existential threat remains the continued presence. Madamu Perezida, banyamuryango, nk'uko tudahwema kubikomozaho, impungenge z'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano warwo bishingiye ahanini ku guhabwa intebe n'umuco wo kudahana ukomeje kwimikwa mu kureberera ibikorwa by'umutwe wa FDLR ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byagaragaye imbere na nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'icyerekezo rusange. Uyu mutwe ukomeje guteza umutekano muke, ugateza kandi ibyago by'ihungabana ry'umutekano ku rwego rw'akarere. Ukomeza kuwihanganira binyuranyije n'imihigo ndetse n'inshingano byemejwe muri aya masezerano turi gusuzuma uyu munsi. Nta nzira ifatika kandi yizewe iganisha ku mahoro ishoboka hatabayeho kubuca intege burundu no kuwukuraho mu buryo budasubirwaho. Iki kibazo twakigaragaje inshuro nyinshi mu biganiro twagiranye n'intumwa zidasanzwe zose, izo hambere n'izo muri iki gihe, ubunyamabanga rusange, inama y'umutekano ndetse no mu zindi nama n'inzego zose zishinzwe gushaka amahoro. Security Council and in all forums that are mediating for peace. Ambasaderi Kayinamura ni ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Twibutsa abantu ko muri Kamena 2025 u Rwanda na Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro, aho leta ya Kongo yemeye gusenya umutwe wa FDLR, ariko nyuma y'igihe gikabakaba umwaka nta kintu kigeze gikorwa. Ariko ngo kenshi na kenshi iyo Kongo yabazwaga impamvu itari gusenya umutwe wa FDLR cyangwa itatangiye kuwusenya, yavugaga yuko ngo FDLR itari mu bice igenzura, ahubwo iri mu bice bigenzurwa na FCM 23. Ariko uyu ambasaderi wa Amerika we yashimangiye ko hari ibice bigenzurwa na leta birimo FDLR, bityo ko rero bagomba gutangira gusenya uyu mutwe bwangu, ndetse asobanura ko ibi ngibi niba tabitangira ashobora kuzazamo no kuba bafatirwa ibihano. Ni mu gihe yafise mu 23 nayo yatangaje ko nubwo basinya amasezerano hagati yabo na leta ya Kinshasa mu Busuwisi, ni itangazo rya Lawrence Kanyuka, ariko ngo imirwano yarakomeje. Imirwano yarakomeje kandi n'uyu munsi iraza gukomeza. Amasezerano Se bari basinye amasezerano y'amahoro, ariko nibi arimo kuba n'agahenge baragasinye ntikakubahirizwa. Ubundi se ayo masezerano ayidoha za principe zasinywe iyubahirijwe n'iyi. Muri iri tangazo rero AFC 23 ni irya Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wungirije, agaragaza ko barashe ahitwa Karingi na Rugezi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bihakikije, ndetse ngaha bakoresheje drone, ibyateye impfu z'abaturage b'abasivile ndetse n'ingo zabo zirasenywa. Hano gusa igihari nuko nta volonté politique yihari kuri izi mpande, uko ngavuga atari ibyo twumvikanye kera zose se. Reka nkwereke, baravuga atari ibyo twumvikanye kuva kera. Byanatumye n'uyu mutwe ga ubaho, ukaba unitwa ririya zina.
nyuma yo kuva kuri CNDP bakavanga ingabo, byose bigakorwa, ariko wareba neza uti se ibi bintu amaherezo ni ayahe? Na mu kinyamakuru Bwiza cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti harushyigezeho vuba ngo ngambwire, hari umutwe w'inkuru uri ku kinyamakuru cyitwa Bwiza, kanze ngugereho wenda mu masegonda make, kande sorry gato cyane ukiwushaka ngo mu bice byo muri teritwari ya Fizi, ndabona ari ikinyamakuru Actualite.cd kivuga yuko mu bice bya Baraka na Fizi ngo Wazalendo zashyizeho bariyeri zigera mu 10 zitemewe n'amategeko, ngo aho bagenda bishyuza amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2,000 kugira ngo umuntu uwo ari wese abashe gutambuka. Ubwo ibi ngibi ni ibigaragaza none umutekano muke uri muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ikinshasa naho ngo umwuka mubi ukomeje kuzamuka mu gace k'umuhanda wahitwa Elengesa nyuma y'uko umumotari yishwe na bamwe mu bayisikoti b'abayobozi bakomeye. Ibi ngibi rero byatumye n'ubundi tansiyo izamuka, abaturage batangira gutwika ibipine, nyine bakora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo. Nari mbonye uwo mutwe w'inkuru yiruti ejo hazaza M23 intambara cyangwa politiki. Uwo ni umutwe w'inkuru. Ni politiki. Kagenda bafite ati intambara irakomeje ariko ifite igarukira, politiki nzigo ariko ishoboka. Uruhare rw'akarere, urufunguzo rw'igisubizo. Ubundi izi ngingo nk'izi nizo gusa wenda cyari gikenewe ni kimwe, kuba noneho M23 itakitwa umutwe w'inyeshyamba cyangwa se ngo cyangwa umutwe w'ibyihebe, iki cyonyine kirahagije. Kuba M23 ifite abadiplomate bagenda bakicarana n'abayobozi batandukanye bakomeye ku rwego rw'isi, icyo nacyo nakwita ko ari nk'insinzi kuri M23. Ahubwo reka turebe M23 na Congo barumvikana, ariko nubwo bavuga gutyo iyo organisation cyangwa se imuvuma iracyari non étatique. Yego ndabyemera. Non étatique no kuvuga iki? Imiryango mpuzamahanga niza izashaka gukorana n'ubutegetsi bwemewe, atari administration parallele. Sibyo? Ubwo rero hano ho biracyagoranye, ariko amahirwe ahari no ko ari ingingo bashobora kwemeranyaho. Birimo kuza ugereranije, niba hari ingingo bazemeranyaho, ariko ntabwo ari ubwa mbere muri Kongo abantu babemeranyije ibintu nyuma ntibishyirwe mu bikorwa. Ariko buriya ngo wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1997 Etienne Tshisekedi, buriya ngo yemeraga neza impamvu u Rwanda rushobora kugira ingamba z'ubwirinzi. President élu. Nabonye ari president élu. Iyo 2014 baranyibye. Aranarahira. Sinabyo muzi. Arahirira mu Bubiligi. Ekada. Iwe limite. Ekada. Yabaye nka Martin Fayulu. Martin Fayulu se yigeze arahira. Uyu we yararahiye. Mo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Wa Mulumba. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure la sérénité à la nation. Aïe. Mugenda nabonye Generali Muhozi nawe ku rubuga rwe rwa X yavuze yuko ingabo z'Uwiteka zifatanyije na FARDC babashije gutera ADF. Ingabo z'Uwiteka? Ingabo z'Uwiteka we niko yazise nyine, ariko ingabo ziwe nyine, ingabo z'ubutegetsi ziba ari ingabo z'Uwiteka. Uwiteka niwe ushyiraho ubutegetsi. We niko yazise, kandi ntago ndinde kubihakana ko UPDF atari ingabo z'Uwiteka. Wahakanya generali. Yavuze ko rero babashije kurokora cyangwa se gukura mu maboko ya ADF abagera ku 138. Yego. Imvura yo muri Mata nayo iracyagwa. Irahari? Iri kumva.
imvura yo muri Mata iracyagwa. ibisanzwe God is army, ntabwo uri kubibona. Ni mu gihe kandi nanone Yoweri Kaguta Museveni nawe yemereye abadepite mu gihugu cye ngo aherutse gutorwa impano yagira kuri miliyoni 100 z'amashiringi, hafi miliyoni 40 z'amanyarwanda. Ibi ngibi rero harambonye amaze iminsi yari no kwiyibutsa kurasa. Ubwo rero yari ari kumwe nabo mu ishyaka rya NRM, mu ishyaka ryiwe. Hanyuma rero Museveni akaba yarababwiye yuko bagomba kwirinda ikintu cyitwa ruswa mu butegetsi, ariko avuga yuko agomba no kubaha impano y'izo miliyoni yo kugira ngo ikintu cy'igiturire bakigendere kure. ntacyo bitwaye. Yego. Mu burasirazuba bwo hagati nabonye Guterres yishimiye ko Irani nako Israel na Liban byemeranyije agahenge. Yabihaye umugisha, ubwo ni ugutegereza niba kuko aka gahenge kazubahirizwa cyangwa katazaba nk'aka Irani na Amerika. Ni mu gihe nanone Trump nawe yemeje ko Irani yemeye kurekera gutunganya intwaro kirimbuzi ndetse ikazanatanga ubutari bwa Iranium. Ubu ibyo byose nibyo dutegereje, wenda ibindi saa cyenda zaba byari ikindi. Ibindi saa cyenda zaba byari ikindi, ibindi kurushaho mu makuru mu burasirazuba bwo hagati murabigarukaho ku karubanda. nta kibazo. Ubundi nabashimira. Yego. Kashimire Habimana Shadadi. Uke nabipfuye na Karori. Yitwa Shadadi Habimana. Mwagiye Shadadi Habimana. Yego. Hari n'umwari. Shimire na ntirenganya Sharire. Sharire ntirenganya. Njyewe ko wanyita kose ntacyo bintwaye. Nshimira abatekinisiye bacu Ruhongeka Janvier ntako abatagize rwose kugira ngo tujyanirane amajwi n'amashusho. Niyo mpamvu mubona amajwi n'amashusho bidasigana ariko ibe bijyana. Ubwo reka dushimire na program director ndamubona hariya Ruhimbana Richard ubu watumye programme zigenda neza. Murakoze rero mwirirwe neza, mugire weekend nziza.